Girang bagi Nonglehkai Taekwondo na East Khasi District sa Shisien Biang kila Khur di Takma Ksiar habaro ke Nonglehkai ke bela pelong ha Montfort Center Hatura. Haga kerdan Junior Girls Kiorogi hapo asau penriu KG ke iba penhun Carmendai na East Khasi Hills ke la pele me ke Nonglehkai na Southwest Garo Hills ke join na la CH Sangma kadba ke Nogrik G Moment bar ke Janchim B Marak kila yo da kita kamar nong. Haga kedan Junior Girls Kiorogi hapo asau pu RKG kadaya langki chalam na West Khasi Hills District kala pelim no ke Sriti Kumari na West Jaintia Hills bar Khur Takma Ksiar kadba ke Oriela Wasabi ke Marak bar ke Jaksal Arimchi ti sangma kila yo ke takamar nong. Haga Nonglehkai ke Bakhaddu haga kedan Junior Boys Kiorogi hapo asau busan KG u Ravi Kumar Rai na East Khasi Hills ulara da ka pelim yu Aryo M Sangma na East Garo Hills but yu sindan ke Takma Ksiar kat bau kriang bet e Sangma na West Garo Hills but Usamir Chetri kila yu da ka takamar nong.